Mohammad Hossein Mohammadian, an Asian champion 7 years ago, Tokyo Olympian this past summer. There's the straight-on double, no points though, and out of bounds they go. The step out for Mohammadian. Man, what strength! Тогуган сеттекилага финал. By the Iranian. Кыл муннуктан Улзи Сайхан Монгол. Fended off with that right underhook side. Күйок муннуктан Мухаммадиян Иран. Now a challenge is going to come early from Mongolia. I guarantee you Batsul is thinking, how do I finish it? He gets in that deep with that much momentum coming into the opponent. Иккен күштәк бөгөстөр. He scores 2, 9 out of 10 times. О, ким Монгол нахады чуйдыга такка супту түйһәмән бейте. Кевер тахыгар урут таккан. Mohammadian gets that right Bu- arm in beautifully, little whizzer action. Маннати бир нулаксаны Иранга бедилер. This ball is going to stand. I think that's going to be Ол септе курдук. Монгол аспыт ыстаммыт уагар бейте. Урут кевер тахыгар болан калла. look at it on the Jumbotron. Here's the announcement. Жабы худиолар нурытан көрөллөр. Билигин бахар яктара. Мин көрдөк бүнө эти балахынняга Иранис көвер тахыгар кейтин тахар бутунан 1-0 аксаныл бута септек. Оттон эһиги көрөчүлөр туак жигит болла. Chairman to get the instruction from the Билинги таксан 1-0га. as he announced it. Өссө 3-0 оңа буттар. They don't think it should have been 2, but they are going to go takedown on that Ити ата. for Mohammadian. So they go 2, and then the lost challenge making it 3-0. And the Mongolians Ити ата 2 балы Иранис ылбыт эбит. Уонна өссө 1 балы этеллинш браган коттор буттарын быһытынан. Эби Иранисқа ақ буттар. Онон 3-0га Мухаммадиян кыянихер. He's been in the championship match in previous years. In fact, the silver medalist in 19. Both of these guys know what it takes to win at this Мухаммадиян диэн бу тустуу жуар. Makes it such an intriguing battle. Кини төрөппүт агата аскери Мухаммадиян диэн. Element. Урут бен сетте уна 6-12 килелерге Олимпиадага 2 месте болан турар. Бастакытыгар 1900 агуанага сыллаакка Сеулга ытыллыбыт Олимпиадага бен сетте килега финалга Сергей Белогазовка котторбута. Онной дүргүт болуа тустун таптаачылар. Котторон баран Иранис Сергей Белоглазову көтөөнүллан көверге эргитен көверге көтөгө хыджан эргитен тестебите. Ону видеооператордар буттара катскага төһөт биттере болнай. Онтон 2 Олимпиадатыгар 1992 жыллака Барселонага 62 килограммга аскери Мухаммадиян Джон Смиттен Америка атыр бутустугар котторон Олимпиада кисмеси болбута. Жол кихитереп бит ола бу күйөк минуттан туста хаджар. Азия чемпионы. Анда чемпионатын призеры. Былын Олимпиада кытты бута. Иранга буяхынга конкуренцияны ха күштак. О, табырга суптурту түшү болла сыйга калды. Ол да боллар булмактанан хыраттактарына Иранис септак балыгыны туханан эсекки баалы хурунна. Де 5-0 болла. Ол гынан баранжа Монгол ары сыз кала вакыт тустар өтө боллар. Бейте хакалыр кудук оннон бейте түбәһәр. Монгол кандыгында хин бир кишер ханалах. Бу атактада. Жер о, ити. Бал бирәс таката бейте. Тичү атактан баран. Бастыгы төһөмә битте.
5 nuga. in the period, and then he nearly got the single that ended. Onton Uzi Sayhan Badzuljan bu Up for the challenge, both эме бала техити хилях тустук. Азия континентигар, бетин дойдутугар, нороттар иккерилнага турнирдарга биллибите уже кастахыл болла. the last name, Mohammedian, Монголлар Islamic Republic of Iran, бары яханга барытыгар. with success. Кыра яхантан сагалан гыракан яханга дире Olympic күстәк тустуктактар. Историяны лан көрдөккө 100 кило яханга Монголияттан Карлагин Баян Мун 1975 жылларга Минскке гытылыбыт анды чемпионатыгар Гулуткини кыян бастыкы меснен лан турда. past summer, losing his only match. Ону теңе Карлагин Баян Мун Мюнхенге гытылыбыт 1972 жылларга Олимпиадага Иван Яригин каниттен 2 местелек. Чети курдук. Гыракан яханга монголлар даганы андайдуга кисер кахтактар дияқпахып. Бұлырын мұнқытур ден уаллара андайдуга үз месті болбыта. Гыракан яханга. Really enjoyable. Буга кене бу хасын манна тустара була. Really committing to a match. Оттон бүгүнгү күнү улан көрдөккө кулубуру бу монголаттан 5 финалдан бул соготок монгол финалга таккан туста хаджар. It just draws the Iki кас уал үз местехин тустан коттуран кабистилер. so fun. Бейлерин желергер. Онан жабу көрөчүлөр монголлар бейлерин уалларга сүддагын гаджаллар. For Mongolia in the medal match. Даганы же Иранес күштә уал. О, жабу миятактата хеттен ул болла. As Mohammedian clicks in 2 more. Trying to dig his grip underneath the belly button. He has Макамадиан, it. о, асена каттата, тогусну. He's up 9-0. Макамадиан күштә тустук. Can he get one more time? Бу, о, битте. And Iran will close the night. Очконан раскайын етеште Макамадиан, Иран. And a silent and stunned crowd can only watch. Монгол иккис. Кылағынан үддік эбит олық. Қайыр да қуық соқ.